Gimana nih? Kopi sore di pinggir pantai. Dimanapun tetap kopi Gayo Pak ya. Kopi Gayo is the best. Iya. Di pantai Lampu Banda Aceh. Iya. Sama bukan apa? Sinar matahari dari sana. Sunset ya. Oh sunset ya sore, sunrise pagi. Adrenalin. Perasa kembali ke gerak-gerak sini Pak. Ya alah, kerja jadi supir. Wah. Aku lagi Pak. Itu konten. Aku Pak. Terus. Ah. 50.000 malah nih. Lo boleh ya? Alah, Hana ya. Terus Pak, ayo 1, 2. Buat video coba. Oke. 1, 2, 3. 2, 3. Iya, berhasil. Ini dia. Kena tangan Pak. Oh, ini balik nih. 1, 2, 3. Ayo. Wow. Masuk. Hai guys, aku masuk YouTube Pak Tar. Oh Ditonton iya. ya, di-subscribe. Oh Ditonton iya. ya, di-subscribe. Ini. Ya, mana ini? Oh, kenapa nggak jalan?